cuma tandene wali kaento caepon ya. Nomor situng as-sidqu jujur. Nomor 2 engki kaento sahi lambe. Orang mun kening lambe nika hatta banyak cacat ya. Tapi sampean lambe itu tutup cacat lebih lambe. Bodoh orang arasan pola na coba kelakon na coba aku kenge keding bareng orang setomane beri lah jeros terosaki kakek mun nyake injiria engkau mosoin kade pola narua lambe orang lambe nika pengiran nika lebur tretan mun orang cerai apa boleh orang saya pernah gebungkun koceng ya tak seneng mungkin abang ke Allah dikina pernah nongku koceng ya cerian kurus apa boleh sebine yang sebine tak kelme belanja kita king ta barang segizi-gizi rua jenje pakane kok kloto do laben-laben laku acemor burin ker-ker ketel sebine burin biar je betelot pon Allahumma sholli ala Muhammad. Orang montrokrat tu dek Allah antara lain lambe laisal fudulu minal ata'i samahatan hatta tajuda wa ma ladaika qalilu. Mbah Muhajir lambe wali-wali kiai-kiai sejurajo lambe moncere dunya elong polong yate ikakan tibi le bali ngade tungeng cere terus akin ya ongku na beda bilang nyaman man bahel sangku de bakhil wong kang medit kumet cer man bahel ni ketretan dunya long polong banyak dunyana keng cuma beda debu orang long polong dunya tapi cerek ada dunya tak bekal ekakan tibi bekal ekalak manfaat orang lah tengeren bila kena kau cerai elong polong tak kira ngakan dekat dunia seelong polong dia diki banyak ikakan reng lain ya banyak contohnya imai kecok kemalingan wah imai rampok mun tak ada ya yo tang orang tak nyaur ya mun tak ada ya beda bae jalan seikakan orang ada man bahel dia man bahel kain itu apa pula sebine eden kelaban pakaian sepantes karena eman cerai oh budek lampine sebine mapantes aben tibi ya re tak gelem reng cerere man bahel kan to melihat sandal entar ke pasar tak ketuku reng lecere ketuku kan larang paham sandal kain to macem ngalak sepaling mode ben seserak beri sandal karet bi senaning jadi ya montro mode serak mondria lori cocok ria sandal karet rekare nak bana motor wala bana cikar beli de mode yang ku 5 tahun tak salin sekali peke sampung carbing tambol punare bel tambolan tok sampai kantin bere ka oceanan bere yang kui pak kelapakan dak situ nge 3 kilo situ nge 4 kilo nganggu ya kain itu jangan cerek sampai tak patot dari metro sakin dia gula mari atuh ngengri tahu di mayor dinra apalah gadung ya singkata hari Jumat entar ke masjid Jumatan orang kita ke cakang ngon Jumat ada keng nyambi sak gelang si ke bayi beden sandal diki monong ke masjid sandal ria seboro bau ne beceng jele beden tako keco orang kami sa sengeco jeung ajelingo ta cuma reng lecere bedai sak etale buntu pekol ke dalam masjid pas esabe ya tas kube ya tas jidor mereng reng bere ya jidor mereng jam 12 Bilal dateng nyambi tong pentong buta puna jidor
bilalah le semua sepo bi pentet tak jeling apa ya tasaku pejidorja tak tahu cek berdebala tadi ya betek edur jendur dur mereng ngelosot bala ngerosot keker kemuan pures ageblak kelenger saking berensan bedai es keri us masjid tinggi ini datang berapa kena mak Bilal kelenger kesampet apa kekerisak buka among sandal orang ngajar siapa andir ya ngan bahel entar bun lepa inggi dak kantor mari jumaatan ke kantor kakek ke baila malam mata apa malah petakan der mabainggi ada kan markis andala kaki wa kesampet sakir tambahin ke dokter de tunya nah le ke bayi ngeromat orang sa bahel panggil boleh deh ya man bahel ke obu mon sandal deh mele sandal japit de mode beres pokon ceci buang monte buang kaken tapu ke bigocan pak tinggi engki bainggi ada tadi lama lari ya bila saya buang deki malam bainggi ya wis jadi sehari ngebai kotak peteh ke bayi beden sandal tutup kunci tak hilang buang aja dia mare saya sambi di atas bukit di kumok di gunung ngale bi pacol pendem atas gunung elang lari keng cuma mundu tahun ki kening kala boleh cek cerek paham lah tepan mendem je temu maleng dua maleng je ngeco aburun le apa cuknya cek apa cuknya wak man bahel mendem apa boleh muntah harta karun dikit toro nyere kaleh soki ya be ditau sangeco harta karun je bagus cek mole toron yentare bi maleng kale oku bro kak bagus soki dia muntah dinar peraknya buka bude buntun esak ayah tace talene du calen yang ka ngotau ringan mek ngota bo nu boceng jan angka itu maren mi kore sandal korang ngacur pembeli cak bendem boleh cung kaki ke bawah dan di atas cung kaki aku gelundung lebentar gelundung ke karena brak bungkon rengran derempak balak boleh krik utisa tolong bungkon rengran derempak jan tinggi ini ada tinggi apa rempak bungko innalillah marga apa gelundungin kotak jan kotak apa buka buka apa je sandal panggil mandahir panggil boleh mandahir kaki tak cirah ki adu makel ngeroreng are bungkon rengran dirempar ya dan danin bangun wa orang kerempaan dari rumah sakit bandain tunyananeka keluar pun pak kebain nandanin bungkote kan tibi markejer dari paham kan ben cerek maka dek bapak cerek ongku Allahumma sholli ala Muhammad panggil boleh man bahil terakhir sedia beri kantor kepala kantor desa balai desa dorong apa ini buang deki mun ki abeli pole bade kedadalan barang sebahaya merkiah kaki terakhir yoko malah oke bainggi sompak tengah malam esambi bade sakole pekol buang ke sungai semua ngekain to ngocak sandal selamat tinggal sandal manter ketemu boleh buang beleng langsung nyelam juga bro
tak abid banjir sekone kelendeng ai ngaklundung ede je beda anggel oneng anggel labeng anggel nek kene sandal je bedesak nyander ning kelabeng na anggel sompet punto reng banjir aing ong ke alompai lahare tisa embi iklanyo aing ajem bungkobong-kombong rosak ke kapi tawur dengan tisa tolong banjir lahar loh beda apa yang ojan tak pati terus engki sompet ning anu anggel atau bening sungai toron Arya aparat desa toron entarin apa sih nyompet selemen woni kenapa Pak Enggi entas mungkin ki bro kita esak esak boleh apa dia buka buka aduh berunduh sandalnya ya Allah kurang ajar man bahel panggil boleh kan setia siap kakek masuk hukuman lupa Enggi tak bisa masuk ke hukuman yokom engki Pak Enggi keng mun yokom gula bade sek benta apa sandal sambiya tadi yokom di sandala dunya pun rosak kapiki nanteni disa ari le orang cerek long molong dunya ari te kakan di wali-wali lambe pelambe menteroi kasih Allah matir manfaat amin tadi saya kocak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.